दुखेना जीने वाया मुनेगु थ्याही चपाछे गठु क्वाटुगुया दसुजिया लेना चंगु व मनकाछे नुगदिनिया ख निनिकनिया त वा सक्लेछि अनहे मुनि लसकस वा चपाछे दिने भारतको टेलिभिजन याने वया नेपाल भाषा या व्याकरण सभा दुगु ज्याजो चपाछे छित लसकस या नाचना जी शकुन्तला भाषा कला साहित्य तजिलजी नेपाली या मसिका ख लेथुके या त लिंका तिगु मका तिगु नाप छोछेको अभिभारण सिकुए ख अले थोय आज या त पुवंकीको नीति न्यागु छको पलाख ज्याजो चपाछे नेपाल भाषा खया थिथि पापी थाना बनेको जी अले वेकपिना पहे वेकपिन गोहे नुग दुनिया ख निनिकने हियाको जी अले थाउना चपाछे छम पहा छाय दि थुंको कुदु वेक ख बाख चोमी श्याम आशा वेक यगु जन्म नेपाल सम्बत 1075 थिलाथ तृतीया कुनो जुगु ख अले वेक थाउकने बालाको खोप जनादि अले वेक यो हामा पि कृष्ण गोपाल कायस्थ मा मिठी देवी कायस्थ ज्यादि वेकला ताई निसे थु साहित्य खेले पलान्याका दिगु दुतासा छम बाख चोमियागु मसिकान वेकला देखा दिगु दु अले वेकला नेपाल भाषा जकमको खस नेपाली बाख त जयादि अले वेकयगु नेपाल भाषा हो नेपाली भाषा याना खुगु सफु विदनितनको गुदु वेक ना पहे नुग दुनिया थिथि खलावला या गुजी छासा वेक तना ज्याजस लसकस या स्यान्जु ज्याजस लसकस दुसुबे अझ ठाउँखने छुके व्यस्त अले छुया नाचना दिया जीव व्यवसाय भेटनरी पसख हजुर फपे नापा चले न भेटनरी पसै ना जो पासा भेटनरी ख हजुर नान्थेन तो जिजान जिम पासै रुपैयाँ व्यवहार हेर्न मेपिन ग्राहक नेट न हजुर अनलिबा जिते भाषिक खेले द्वावया भाषिक खेले द्वावय न्याय जु पसली पटिन ख हजुर दक्षिण पछि साहित्यकार दका मसिका दुगु खला जिस साहित्यकार रूपमा छ पाठक रूपमा मसिका रामला ए नापा दके नापा हजुर हजुर दुजजुल विराट नेपाल भाषा साहित्य सम्मेलन गुठिया अले अनुभव पासपनी संगठन जी भाषा खेले बुलु पलाट त होना अले अनैवे साहित्य सम्मेलन यो प्रभाव अले साहित्य दत्वे त लान्या त अले जी अनन जिन थ यमबाला पत्रिका त जिन सम्पादन नै हैन विराट गुठिए मुखपत्र रामला सम्पादन नै हैन अले मेमे पनि साहित्यकार टेउ चोसो थटन प्रेरणा बिल ओके जी दक्ले नापा विराट नेपाल भाषा साहित्य सम्मेलन गुठिया त जी सुभाइ देथा ओके प्रेरणा जी थन थ्यौ ख हजुर छि छम साहित्यकार थका ठाउँकने नाजाया चोङ्गु गु श्रेय चाहिँ छिस विराट नेपाल भाषा साहित्य सम्मेलन गुठिया त बियादी गु खकना दिला छिस साहित्यकार ज्युशानी हो चाहिँ छि छम पाठक तका बनानी तका सुयागु बाख वा साहित्य चाहिँ छित प्रभावित या त छ्या चाहिँ छि थो साहित्य खेले पलान्याकेगु छिगु इच्छा जुल उसका कना दिसले प्रभाव यो चाहिँ पाठक टेउ अथवा विभिन्न साहित्यकार हने बपे साहित्यकार ते चोसो सोया है द साहित्य न इन्ट्रेस्ट दिया होला हजुर अन जी चाहिँ दिप जिन कुटयाना हजुर पञ्चायत कालीन इले जी पत्रिका सम्पादन न याना अरे गुले नुज राव पत्रिका जुल हजुर किकिम्पा राव जुल या नेपाल भाषा साहित्यिक पौटन सम्पादन याना सम्पादन याबले छिठी साहित्यकार ते चोसु द्वावला व चोसु सोसो द हान थप प्रेरणा बिबिउ हुन हजुर छित गु खकना दिल व पञ्चायत काले छि सम्पादन या थिथि अनि वा पौया सम्पादन जना सयाना दिया धै दिल वही किसिम चाहिँ छित चोइगु प्रेरणा वला न ख छिसनि तान्ति हेतुको कुदु आदया दिस छित लुढङ्गो ओ चोसु चाहिँ सुयागु ख लुमङ्की बहगु वा आटाकना लुमना चनिगु सुन्दु यो कोए दु नागया सादेम बुदु हजुर द प्रेरणा बिबिम पास पनि हिसाबमा दने आवया द दक्ले जिना चौ कलमी तन चोके प्रेरणा पासा सौरभ साकेन दयाना दिल
अहिले लिपा चाहिँ बिमल कृष्णभक्त बोडेपी अहिले त्रिरत्न साकेपी वेकपिसन जिता यो कोही ग्वालियाना चौँदो हेर्न याउडो आन यही कने नै यही आशा दो हजुर हजुर वेकअप इन गुगु हाली चाहिँ छिगु पनि दिना चंगु कलम त चाहिँ जिचका ट्रेन दी हुँगा छ्यादिउ ख विभिन्न कारणवश व्यवसायहरूमा हरेक कारणवश जिन नापा 2000 नेपालसम्म 1101 जिन पिठनी रुङ किताब जो उल्लेख किताब छ पिठन रुङ ख तर लिपा चाहिँ जी व्यापारिक रूपमा जी चाहिँ व्यवसाय खेल्ला त अहिले उनी इन्ट्रेस्ट दु ट्रेउ बानी मरि हुनुका अहिले हान पासा स्वरूप लिएन चाहिँ बोले डर नाप्लाना प्रेरणा बिहाडी लगयो वेकै त यो कोही सुभाइ दु छुधयाडी वेकला नाप्लाई बले श्याम छौ नापै कलम जेकमाल ट्रे रुङ दी रुङ कलम जेकमाल लगा वेकलन खबै झाको पटकन 10 सुझाव बिहाडी जिउ वेकै सुझाव त स्वीकारेन हजुर अहिले हाना जिन हाना चेउ कुटाएन हजुर साहित्य र थी विधाता दुनिची उपन्यास दु चिना खादु बाखहे जुल अलि मेमी गुन दु हाइकु दु तर छिसन छ बाखहे लिया दिया छ बाखहे चया दिया मखु बाखहे जक चेउ उदिसिल मखु जिन नापा ची बाखहे पिदना चौ दुनि नापा चिना खनन चया हजुर छपुनिबु खे भाषण चाहिँ हाँसे व्यङ्गन चोया तर बढी मात्रा द कोसाओ ची बाखायो ख ची बाखाने जुला अपन्या त अहिले ची बाखाए पाठक देशन ची बाखाए यगला जिन ची बाखाए त टेबा बिया हजुर ची बाखा चोइबले चाहिँ गुली ध्यामागु ख चाहिँ मोवेफु धाइनी गुली बाखा के चाहिँ चिसा विस्तार याना वो ख कनी घटनाक्रम त चिसा दुठ्याकी तर ची बाखा चोइबले चाहिँ वो ठाकु पव तका थाइ गुली स्ना छिता चाहिँ गुली ठाकु गुली अपो ची बाखा चोइबले ची बाखा चोइबले ठाकु अपुला सुन मखु सुन बिदा अपु ढामयो हजुर मलाई ठठौ थासे ठठौ दु तर ची बाखान चुए बेले फुक्स्या बुने फयु इ म इल चुए फयु म इल बुने लायु ले मे ताहा बाखान दि मन्दिर थंगने व्यस्त समाज इले व्यस्त इले चाहिँ बाखान छप बाखान बाबु बचे सुए न गदही त ची बाखान हामीले तुरन्त सिरी तुरन्त कोचाइ बन्न अबु निंगन अबु स्वेटर न अबु हजुर थैले सुक्मी भाजी मेजी पिन्तना छप ची बाखान यांका दिसले जी ए हामीले डक्ले नापायु खोपे देशन चाहिँ डके नापा ची बाखान प्यावो वेसा ठोय खला दिन्छ लोंगुला हजुर आ ठुकै वे जिन्स बाखान निंगु कुटाया थो ची बाखान सफु नेपाल सम्बत 1101 पिडौं ख ढा मतलब ढाबले ठंगने चाहिँ 40 जुल 39 वर्ष नि 40 वर्ष नि 40 वर्ष दे ढुनको जुल ठसको यो आठो बाखानले छपु ची हाको बाखान छपु निंगु कुटाया बाखा यो मो छुल बाखा किताब सफै ना लोंगुला हजुर बाखाइना मट खुल अधिकार जमेयाना हगुली जित जुगु ठासे मट हठाए जुल खुल अधिकार जमेयाना हगुली जित जुगु ठासे मट हठाए जुल जिम पची याना सले लुइका सलै बट्टा जुगु लाटे ठेन चाका छपु लिकेया गण्डके छपुसले झ्वाइक सवेक निकटी किया बले लासले झ्वाइक सवेक च्याट सलेया जले मोटर सल लुइका सलेया जले मोटर सल लुइका बले च्याउ सले नापा मचकन थल चोङ इटा ल्याउ जल्द ठिंक मोटर च्याट उकिम बिजुलिया पलेसा जिगु बल्चा मोटर च्याउ अंधकार एट लिना छोट छुन लिपा छम निमया की त पुनु स तताउ वल स्याड वहे अंधकारन छया हपिन जी इपि छ्या रासा
वे वहे इमसन थगु पपु शङ्का मट स्याउ स्वत तर च्या धुङ्गु मट स्याउ कुट जुसा इमसन स्या मफु च्या धुङ्गु मट स्याउ कुट जुसा इमसन स्या मफु मट मटा पञ्चाना अन्धकार वन छोया पिङ किटेर बुकाचो न थरे टक मछि किलम मट स्याउ कुट यासा स्वे स्या मफुली सोया चम जिमी ची देख म कान जिटा दला च्या ढुङ्गु मि स्या त ठा ठक खला बा सुबा च्याडनको मेस्या त ठा ठक पक्कै न गोली च्याकी त अपु गोली देकी त अपु थाको तर ऊ पिङ्की त चाहिँ एको हे थाकै ठुला जुला छिगु दक्ले नापाङ्गो सफो पिद देनुको सफो बाकी चिज बामा ने काहे दिल छिगुला थी सफो प्यावे ढुङ्गोको दु चिना खाइ नदु बाखाया हुनदु अलि थगु थस चोयागु सफो थस पिथनागु सफो थ मस्त थे हे ये तर थस देगु ठुली मछि सफो खुगु सफो के चाहिँ चित लुढङ्गु ठो चाहिँ सफो चाहिँ जिउ दाठियागु सफो थे चाहिँ चित गुगु सफो ता थ सन्तान बराबर फुकङ ख हजुर फुकङ सन्तान त जिमका जथामा य माइलामा य रे थेन जिम हो थमेसँग बिकापे सन्तान थै त फुकम प्यारो जी रे थु जिन चोयो सफुट जित फुकम प्यारो हजुर जित थवे हिन चोयो थेन्चो जु हिन चोयो बाखान त जुनी जु चिना ख जुनी द फुकै य हजुर के गु य रे थेन छु नेसले जिन कुटन लिसरी हजुर ठोसे अपय ठोसे यो कुलु दादै चाहिँ म डकय हजुर ठुकु सफु के गुली नै बाखा त छिसा चोया दिएको दो ओ बाखा चोइगुले चाहिँ लुमङ्के बहगु अयोपटि छु अयो अविस्मरणीय घटना त दो ओ सफु पिधनी गुझोले बाखा चोइ गुझोले बाखा चोइगु पिधनी गुझोले सुया दच कतरी पञ्चायत कानुनले जी किकिम पारहु छु पत्रिका पिकयो हजुर साहित्यिक पाउ वो पाउले जिता चाहिँ नि प्रेसन चाहिँ नि पासेन हेम फया तपाईँले नै बोलाएको छोरा प्रेसन त या अन्तर्राष्ट्रियले हाजिर जुन द अन सुन तक जेल बराबर झ्या सप्लाई तपाईँ टी बसेर बसिराख्नु झ्या सप्लाई त्यही हो पिसाब बिहान मासन वेका इन्जिनमा चस्का तोर्न वेका इन्जिनमा 10 मिनटमा टाइम बि हरेक गरे अंशलादेश यो अफिसियल बना चाहिँ यो सुनको चनिमाला हजुर अले जी उले जु ची उके त्यहाँ बाखा अले ख्याला ठु बाखा ख्याला अले ख्याला चाहिँ नि रामशेखर जुयो ख्याला तन्त्र टापे ता पिके पत्रिका किकिम पापा पत्रिका अले वो पत्रिका चाहिँ टिमलाई चाहिँ प्रार्थना बढी भयो हैन अले जिन सम्पादक छौ न सम्पादकीय चोइ छोरा जु चोसाय पिके सम्पादकीय चाहिँ जिन छुइ रहेछ भाषिक स्वतन्त्र मरु देशे न प्रार्थना दैला भाषिक स्वतन्त्र अत्यावश्यक भाषिक स्वतन्त्र मरु ठाएन प्रातान्त्रिक जुइला ढका नेसत चिन्तया जिन सम्पादकीय चोइयो ओहो तिमीलाई प्रार्थना चाह्यो हैन कस्तो प्रार्थना चाहेर लाको पाको मुटला त अबले अन्तर्राष्ट्रियले पनि वो शाखा चोम्पीसँग जिन चाहिँ हो त नि मैले कि झुटो बोलेको छु र ढकारे लत्नलाई यहीँ राखेर सोनु टक 10 बजे ठिक 10 बजे हाजिर जुनमा 5 बजे तक जी अन्य झात प्रेसनु करी नजर बन्दै लाइथिनु जिल्ला ल्यानु छ ओके जी भाषिक खेले सना ज्याबले इले छोछोन लुमन्टी हो ख हजुर आटकन जिन लोमङ्के मपु हो हजुर यातना बराबर जित 10 बजे अनिवार्य हाजिर 5 बजे के झ्या छप्टे न्यू तो न्यू प्यान त छन जाने आउने हो 10 बजे अन्य ठेंगन मागा अले अन्तर्राष्ट्रिय कार्यालय अंदर रत्न पार्क नि भने आठंगने अनुमन्त हजुर हजुर न पुलिस चौकी छ नि से रत्न पार्कको वनिमाला नि 10 बजे या 10 मिनेट ने टाइमहरु द 5 मिनेट 10 बजे हुने ठेंगेमा हो लिबाट के छु लिबाट किन बढी ढिला यस्तो गरायो हजुर तो लुमङ्गे साइटिक खेले जुया हजुर
लो मुंके मफु छौ घटना भन्ने हजुर छौ ड ऊ या ऊ पाउसी चंगु ऊ सवाडु जिठो भाषा खेले थस मा भ्यायुन्ती गुछिस याना दिल ऊ यो ठाउँको नि इ त चिसन कथिना विश्लेषण याना दि छुट चिस नापदाइ थे यागु प्रजातन्त्र आवलला भाषा नीति थाटेन ठाउ खसा आनो वो मुरुनी छिसन याना दिउ निस तने तर ढास स्वतन्त्र रूपमा त नमर्नी तर नापा तस्कम स्वतका चिना त उनी आ भटिचा लुज जग जुलगा हजुर भटिचा नापा खिप्त स्वतका चिना त रे आ भटिचा खिप्त स्वतका चिउ लुज जग जुठेन द महसुस जु पूर्ण रूपमा स्वतन्त्रता मर्नी हजुर सुनाएना चाहिँ वो स्वतन्त्रता दिसन्त हे मफ्ता भाषा नीति छु जिगो ये गल्ती ख या सरकारी गल्ती ख कथिना मूल्यांकन ठुके तने जी स्वयं दिउन गल्ती ख झिसन थ सन्तान ते त थ माम भाषा ने मपु बांगल बांला टाके मपु लाके मपु जी पास पनि सन्तान ते त झिसन खलाके बले लाके मपु ओके थो जिउ कमजोरी ख हजुर झिसन जिउ कमजोरी त सहर्ष स्वीकार्यना झिसन नु कोठा नेज्यामा अले सरकारन दबावमूलक जातो पिंची नापै तुलना सु स्वतन्त्र जुसन पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र आन मर्नी सरकारन उगे त विवाद ब्याचो न मर्नी हजुर कि जिउ कमजोरी जिउ भाषिक स्वतन्त्र कमजोरी जी ठएन ख हजुर उके दोष जिन जिए कामा छिन छिए कामा हजुर आ नु पिडी र गबले बोलन कि आ जिसम बिम बाखान चे नु पिडी मरु पुलाम पिडी जसन सोया 50 पी सिरल हजुर आ नु पिडी र गएन पिरो गयो उके न छ कुटा या माथे दतो दत्ता हजुर गुठिसा नगु पुस्ता याता चाहिँ मा भ्या प्रति लगाव अपोके त ठाउँखने यो इल चाहिँ मबिगु खला गथेकी ग्लोबलाइजेसन पनि जमाना जिया छमुडो लजगाय नीति छगुजुक भ्यामको योको भ्या चाहिँ चिस सेकिमाको अवस्था थगु मा भ्या लाना चिस बोलनी फैतका नगु पुस्ता या त बोलन के त चाहिँ छुयानाली थौ माम भायु गुण बैगुण न्याउनु भाषा दै ढिसन चाहिँ थ मस्ते त थौ भाषान्तको सिनान मगा वो छिन धेरै 70% खाउ ख विविध भाषा सेकमा विविध भाषा ग्लोबलाइज जमाना छु भाषा आवश्यक हजुर संस्कृत थंगने करिब मरन टुले जुली हुंगल अंग्रेजी उलिन्जको मगा फ्रेन्च जापानिज थिथि विश्व भाषा सेकमाला सिकमाला त ए जुसानन थौ माम भा जु थौ माम भारगा विदेशी टेट नि जिमी न थया ओरिजिनलिटी छ थौ भाषा दुर्गा केन फ्याके त थौ माम भा सेकमाला सिकमाला हजुर जिसा ठुखला राजन बोले ठाउँको नि चाहिँ मन ची हामा पिन्ता चाहिँ थ मस्त नाप क्वालिटी टाइम गइने वो बितेया त मर्या चौडो गथे कि मस्त नाप जस पिने जना मितिगु छौ वातावरण दु लकसदु ठाउँकने वो न मरि टुङ्क्ल मोबाइल गेम मिति छौ लिखलिको चपि जल खलिया पासपि हिमसा ममसीगु अवस्था जिसा चाहिँ गथेना चाहिँ ठुट संरक्षण याफै थासा ओ मा थगु भाषा चाहिँ थ मस्त त सेनिगु नीतिला मस्त नापचिस इ व्यथितिया माला निसा इ बिमाल नि मस्ते त तर वो जुया चंगु मरु छ्यारा छ नि खाना निने माला चंगु जिउटो कम्पिटिसन जमाना के चाहिँ ओ इ नाप नापछि जि न्यावनी मागो अवस्था चाहिँ कठिना चाहिँ याफै सुना चाहिँ सुगु कुतला चाहिँ ठो चिस जिगु ठो समस्या दुनी वो मजिफै दके नपा समाधान या लपु छुजु लाटेडु खेत अन्तर्राष्ट्रियकरण जुजु हुन चाहिँ इले थौ माम भाजको तयान मुरुचुलाई मुखु अठे खसान थगु ओरिजिनलिटी महत्त्वपूर्ण मलाई थौ माम भा महत्त्वपूर्ण रगा मस्ते त छे काम हे पिन छन् छकनिकला गफ जी खजुई इले आवश्यकता महसुस थौ भाषा आवश्यकता महसुस याना इम्केन आकर्षण देफु हजुर हजुर
इमसन अवश्य न चाहिँ ए खनि जिन जिम भए जु भए जिम्माई भए जिम्बोई भए अथवा जो संस्कृति लुमुङ्गे संस्कृतिप्रति मन कोसाफु खै त विदेशी च्यानल यो वेचौँ इले झिउ भाषा त जगमुख नेपाली तैतन दोमिनेट ज्यातो नेपाली भाषालाई पनि क्रमिक रूपमा नापागुली बढे जो आ घटे जो न तो गुलगुली शिक्षित समुदाय बढे जो ल अन अन चाहिँ परिवार आर्थिक सम्पन्न पनि परिवार नेपाली भाषा न लाफी मरु हजुर इमसन इंग्लिशलाई वो छुडासा अन्तर्राष्ट्रियकरण खव ए जुसान तबे ठौ माम भए ठौ संस्कृति ठौ देई संस्कृति ठौ देई भाषा लोमुके मजु अरे वो मचाइ त न ए जिमिन थया भाषा दु जका मतान गौरवया भए म ठा देमा हजुर आ खे छौ निम मेहन तिम्रो भाषामा के छ र गाड है हेबे यही हाम्रो भाषामा पनि यस्तो यस्तो थियो र अहिले पनि छ र अहिले भोलि पनि हुनेछ र मचान इम्ता ट्याफेकमा डर लगे जो ठोका हजुर पक्कै न छिला छम साहित्यिक संस्था या दुजना जुयादी अलि थिथि साहित्यिक ज्याजो जुइबिले चाहिँ हामा पिंजको खनेरो बाज्यावन ढुङ्को पेची भना नेवा खय मनु त जक अनि खनदै नोपी पुस्ता व थ मस्तेदान अन हेगु नीति चाहिँ साहित्यिक खला पुजा बाकी चाहिँ गज्यागु ज्याजो न्यासा चाहिँ बालै थिएछ हम छु न्यस तस्कै पाछि न्यस ख बाला न्यस ख वो थासे नाता जिन्दने थौ छेन निसे इम्त तालिम बिफेकमा मस्ते त थौ छेन नि तालिम बियावन फटाछ इपिन मचाका इपिन बाजिन वेरका अठ्याउई मा जिन वेरका मस्त अठ्याउई इम्त चिसन चाहिँ भाषिक यो भाषा साहित्य यो चाहिँ योगदान अथवा भाषा साहित्य योगदान यापी मनुटे मसिके बिउ हरेक लागि इपिन त चिसन छेन निसे क्लास का गाउँ हुनेमा अहिले छे क्लास कालकि इम्त आकर्षण जुनि ए नेपाल भाषा कार्यक्रम गर्न दु इपिन थर्समा न मालाउने फु ओके झिसन लोमुङ्गे मजु ख थ माम भए थ मस्ते त सिनेमा भए माम भए हजुर छि साहित्यिक यात्रा न्याका देगु दु छि संसेमा छि साहित्यकार द कामा सिका देगा जंगु इले छिगु छि बाहे छि छमजके साहित्यिक बाहे के चाहिँ जुकाप दुगु ख कि वा छि छिजा पिन ठुके इन्ट्रेस्टेड छु खाइटा धामा भाषिक खेले जिछमदको मुख छे जिठाइ छे चाहिँ जि म्यान साहित्य पता इन्ट्रेस्ट दो हजुर उन चाहिँ अपो अंग्रेजी नाता देने अंग्रेजी चाहिए छ कने का उ पेशा अनुसार न अंग्रेजी चाहिए ले नेपाल भाषा ने इन्ट्रेस्ट मेवा बनिए न वर्ड नेवा अर्गनाइजेसन कार्यक्रम में वो दो वो लैपटॉप है बाद नेपाल भाषा वर्ड अर्गनाइजेसन कार्यक्रम जुल लगा उन क्यों वो न ट्यान्टया बना सोता मला वो के न दु जिछम दको मो हजुर छिजना ठुके दुतिया पटिपटि हजुर हाक्न छौ ठोगीले चाहिँ छिगु पाके हे जीवा खनिनेको चाहिँ कुकु जीवा खनि गाडी जी सपुची बाख पुलाङु सफिया ख नेपाल सम्बत 1129 प्या हो करिब करिब लोंगु लासोया नि गुण लिपा प्या हो सपु ख के चोंगु जिम बाख छपु बुने कुटया तो बाखा तो सफे नाम पंदलम दुनी पंदलम पिने थो बाखा एकदम चिहाका बाखा ख थो बाखा नेपाली हिन्दी न अनिवार्य थिथि पटका पिडन ढुङ्डो बाखाइन छ ख अशोक हिबा वगु स्वयं स्वे मफया थट बुद्धया ऐसा लपी न्याकल अशोक हि बावया स्वयं स्वे मफया थट बुद्धया ऐसा लपी न्याकल थोख इतिहास से साक्षी दु इतिहास पति यको खनेदु बनेदु बौद्ध ग्रन्थ यको बनेदु थौं जुगु न्यने नेम अशोक दु वो अशोक मिगया है पूर्व जन्म खला मुखला जी मस्यु
दसी जिके छु मोडु जिउ न्यने चोम ठौया अशोक लामिया ढेबाया गड्डी देखा तुन ठौ जिउ न्यने चोम अशोक लामिया ढेबाया गड्डी देखा तुन सुबा तो नेपाल सम्बत 1129 सिलाथो 7 चुइते हजुर हमले ठु लङला रा किताब हजुर अशोक नाया बा छिबा कना दिल ओ नापायो रुब अशोक सम्राट या त लुमका छिसा ठुको बा अशोक सम्राट जी इतिहासमा विद्यार्थी जुनी जी बन्न अशोक वो मेउ विपक्षी नपा युद्ध जुबले ही बा होला एकदम मनुष्य त यको मनुष्य त ही बा वो खना अशोक अन्त ओहो थो जी मयो याला त दगा वेक हुन्छ नि बुद्ध धर्मप्रति प्रभाव परे बुद्ध धर्मप्रति वेक बुद्धिस्ट जल अटे वे लुमंका जी अशोक रे बाखान्तो अले नापा जु पसै पिनेसनु असो नान अशोक हजुर हजुर मनु जने लामी जा हजुर वो जी वो व्यक्ति लुमंका धारेन चयु ख हजुर हजुर ते दगा है चयु ठंग मखु वो व्यक्ति दल वो न अशोक वो न अशोक आ गन छम प्लान तुलना थेन जु तुलनात्मक हुन्छ इ बाखान्दा छता खम्यो नि नाचना छि स्याम कायस्त तर छिगु मसिका स्याम आशा तकादु छिसन छिगु नाय लिउने छ्या आशा तया दिया उसकन कना दिसले मनु जुया न्याम्न आशाबारी जिमा जु बिजा हजुर आशाबारी मजु चाहिँ छुन थौ समस्या समाधान या फै मगु जिन चाहिँ छपो छकुतरा जाँच बिउ न जे जाँच पास या उद्देश्य मकासा या उद्देश्य आशा मकासा जे जाँच पास जी मगु ओके छुन सफलता चिन्ह नपलाका आशाबारी नै जिमा थेन जिदता छु साहित्यकार पिन त चाहिँ साहित्यको ना चाहिँ मागुए ख वा थगुए ना न चाहिँ साहित्य रचना या मजु कि मजु ज्यू छ्या चाहिँ छिस उपनाम त यादिया ज्यू आमु छिने दतन दिन नतर हैन हजुर जु साहित्य अथवा थी जे आशाबारी जुल्ला छ जो आशा पुडनिला हजुर आशाबारी आशाघात जो इच्छा पुडनिला र जो आगे जे बाखान चो त बाखान चो या जो बाखान चो या पुडंग फैला जे आशाबारी जी माथे दता ओके जे आशाघात थ मसिका तुला हजुर ठुला जुला श्याम आशा चाहिँ छ्या तयारी थकाको जो जिन नपै पत्र पत्रिका पिका बेले श्याम गोपाल आशाघात त्यो जी हजुर हजुर अले श्याम अले लिपताङ नाङका र ठाकुर ठेन सर्टकट श्याम आशाघात त्यो र श्याम आशा भरि पान्छ श्याम मिजमेसु नाजु हो न आशा धालकी ठाउँ कने चाहिँ मिसापिनो लाथेन चाहिँ त्याका चाउँदो नि छ होइजुल गु छिसा ठो बाखा छिसा सफु पिथना दिको दु छिगु सफु बोना सफु बाखा बोना ओ बोना मि पिन्छ छु धयादी गजा गजाको कमेन्ट भई लिछो गथ्या हो लिथो पास पिसन छमनिम जिन नेपाल भए छौ कमजोरी छोरा छ प्रतिक्रिया पुंगी कम बना स्वेन लाग्दैन सिरल प्रतिक्रिया पुंगु सा हौसला दे थङ्ग्रे द छमनि प्लाम्पे साहित्यकार छन् द धैर्य अनुसार थङ बाखा त नुस्वे प्लाम बाला द प्लाम यो नु बाखले बामला थियो मको गुली सवाद वेमा मोवाड घा टाइपिन त जि न्याउ द प्रतिक्रिया न्यंगु बामलामा द तस्क्या यो न्यामेसा प्रतिक्रिया न्यंगु सन द यो अले छोरा छ जि हन स्यंगु गनन दुसा लोनी मौका बिला रे द आशा हो हजुर पक्कै न तर वो चाहिँ महजिया चंग गुलिना सफुती स चोइ अले रू पाउँछ छिसा बनामी पिन्दबी मला तर बुना चंगु दैमको काला देछाइ रुपमा चाहिँ होला अथे तल अले गु प्रतिक्रिया अपेक्षा याना चाहिँ वो अपेक्षा चाहिँ पुना चंगु मरु ख हजुर गु सुझाव साहित्य बीमा सुझाव अपोजिसन बी चलने मरु ये को एक हजुर बोम्बी न कम अत बनाना अपोजिसन सुझाव बी एम हो हजुर बीमा अनुसार बिस बाला ठान्छौँ ख हजुर साहित्य खेले अझ थो
जिगुप्टी मा भए त छुछेको नीति गुलिना जिसा नाचन थ्या खन वे हे ढुङ्कल थस हे या माथका अझ न ठु मा भए प्रति माया मति नाइना मा भए खेले ठु नेपाल भाषा खेले पलान्याका चना दिपी सकल सक्ने भाषा मेचे पिन्ता चाहिँ छुद्यादि छ दिन छुदा जिछम साहित्यिक योमी जुया साहित्य ट्रेम पिन्ता साहित्य ट्रेडिस ची बाखन ट्रेडिस बाखन ट्रेडिस जिन यकोष्ट इनाप्याना वे चले जिन ची बाखन ट्रे पिन्ता लागि जिन थौ दथे मठे जिन दाइन ढिबमुङका छौ अक्षय कोष्ण तेबिया नेपाल भाषा साहित्य विकास लागि याता जर हाउ नेपाल भाषा साहित्यिक संस्था श्याम विश्व शिरपारका जियो जिम्मिसे जियो नाम छौ जि शिरपारन तेबिया 5 लाख अक्षय कोष तया वो उके ब्याज ज्याज न्याकी त ले शिरपा बि त याना वङ दे 1139 यलै म साहित्यकार नरेश अमाटे जित शिरपाना लाट वो शिरपा लाउ इले शिरपा हने बम शताब्दी पुरुष सत्यमन जोहिजु लाट वेगे त शिरपाना बिर हुँदो छौ न थुसी यारे तो लकडाउन सकडाउन हैन कोरोना हैन ज्या पुमड न आशा अनन्त के दिकी मुखनि जिमछौ जि ढेबै अचे कोस त पुन्जा मगा मता तना छन ज्याजो हानन के कुटा या हजुर गोतो शिरपा ल ल्यागु खनिस नादिएको छोले छिस तो शिरपा चाहिँ गथेना छिस ल ल्यागु ख साहित्यकार पिन त ख कि वा साहित्यकार पिन लेगु छोले चाहिँ छिस छुछु चाहिँ क्राइट एरिया दै गथिना चाहिँ ठो साहित्यकार या त ठो सफु या त चाहिँ छिस तो शिरपा बिमा त का चाहिँ छिस मूल्याङ्कन या नादी वो मूल्याङ्कन छौ जिमसँग शिरपा बाए त नापाए घोषणा या ठु विधाई लागि बिरगा साहित्यिक विधा आ ठुसी वङ वर्ष हो ठुसी ठु वर्ष तने जी बाखाइ त बिउ घोषणा या नहो जी याका त या मको या त जयु संस्था यही ख या त जले त साहित्यकार त दु सोम साहित्यकार त दु साथ छिन शिवजी मला आ उके मडे छम जिन ख जुन छु भूमिका दु ओके ले आए पास पनि मूल्याङ्कन याना आए बिउजी न्याला पनि बिउ मखु हजुर गोठो शिरपा ल ल्यागु झोले चाहिँ मन त्यसमा थाए कि त सुसय म व जिम्न सिकाय क्याम अफ द गठिना जुलटो शिरपा ल ल्यागु ज्याजो सीमित व्यक्ति पिन्त जको धागु खला त यो खन वया जंगु तो के त चाहिँ सिसा कथिना मूल्याङ्कन याना दि वा विश्लेषण याना दि मखु वला मखु सीमित व्यक्ति त बिउ न मखु सीमित वइगु प्रतिभा सोया व्यक्ति स्वयं उयो साहित्यिक प्रतिभा स्वयं बिउ जी व्यक्तिलाई जी झन् सतिपि पासमी यो गोटो साहित्यिक खेले तर इन त जिङ गब्ले सिफारिसमा हेन छारा त प्रतिभा त स्वयं बिमा जो सिद्धान्त अनुसार जो इच्छा अनुसार वही साहित्यिक कृति वही साहित्यिक प्रतिभा वही साहित्यिक टापु छुदो वो स्वयं वेकै त बिउजी व्यक्ति फासुया बिउजी मखु पक्कै न शिरपा ल ल्यागु ज्या छौ अपुज्याला मखु तर निष्पक्ष तरिका चाहिँ ठाकुर सिकाय ठाकुर हजुर वङ इले नरेश अमान्त त बिया बेले मेबी छम्न्यु साहित्यिक पासमी तन्चा पे जिखना मेबी पासमी खना न हजुर हजुर वे हिसाब वे त ला माथे चोंजी मला त हजुर मेप नला त खा बानलाके लेटया फासो तक मया पिनन्दु हजुर जु जिमी थौ मूल्य अनुभव साहित्यकार पिन त हपा बिगु नि त्यगु श्रीपा छिसँग निसना दिएको दु तर उखेन चाहिँ उ भेद खन्दै हो तका चाहिँ मनु देश ट्याक लगा अठी जीवले चाहिँ छित गथे ता परि ज्याम छिन थे चोंगा गन बोस पुनि बेले चाहिँ मचिङको बोस पुनि थे तो ताक मटसेन पुनि थे तो एथे मचिङ पाव हजुर हजुर पुति जा मन कोसामा अनुसार को मसालियो हजुर दखेलीमा छौनी छ गथे कि आछि सधैँ दिला हपा बिगु नीति साहित्यकार पिन त साहित्यिक ज्याज छ थ्यागु नीति गो श्रीपा ललहना चनको दोसा निसनको जुसा थौकने चाहिँ उ साहित्यिक ज्याजो नापठिन त छ थाकी मदा त
झज मराठ्याङ्कन मुखु नेपाल भाषा युजको मुखु छु नेपाल भाषा युजको मुखु नेपालै छुन साहित्यिक ज्याजो त नापै त न्या झज मरा विश्व चाहिँ नि यो परिवर्तन आधार साथ जीफु नेपाल भाषा नेपाली साहित्य न एकाडेमी उलिम्सी थेबा फुका इम्से थेबा तया शिर्पा बि ओ ज्याजोले न मनोरु मथ्यो छङ्कने संसार भरे साहित्यिक ज्याजो त तेवा बिउपी दुसान उली झझ मराठे दता एकाडेमी जो कार्यक्रम में जिन सुवर्ण उलिम्सी थेबा फुका लखाउ लाख थेबा फुकी गो ज्याजो सफलता मरु आसिमपी में वे स्थायी ग्राहक तो थेन्दन पहले में स्थायी ग्राहक थेन अठे जगह गुल जी मा अनुसार मरु हजुर चपाछे जना खलाबला यो कोही इच्छा दु तर इ चाहिँ यो कोही महजको दु वे ज्यादा क्लेलिपा छपु बाखनी नि अलिति ज्यादा जस्तो बामा सुबा जिन दक्ले लिपा तो जो आटक प्याओ सफु मडे लिपै सफु ख सफे नान लालटिन हजुर छ लालटिन ना तयारी गनाउ आवे बाखाइ दुनिया चंग लालटिने बाखान सफु निंकी कुटाया बाखाइ सफु नेपाल सम्बर यकार से 1140 प्याउ ख सफी न लालटिन ठो सफु न जी हने बम सत्यमन जोशी बाने हे विमोचन दिउ ख गु बोक्टे नरेश अमाटे शिरपा न उएकै लाटा अने बिउ ख ठो बाखाइ न सफु न लालटिन बाखन न लालटिन ख्यु यपि न यक्वे दुगु जुया न छा रासा ख्युठा इमी न्यागु यायो ख्युठा सुनान खनि मुखु मेपिनि सामान्य ठगु यायो मेपिनि नसत्नसन ठौ याना ने तनिजु खिङु इ खिङु हे था झिजा मिजन दरि स्वाभाविक छम मनु वहे थासे लालटिन छपा चका वया चुन छम मनु वहे खिङु थासे लालटिन छपा चका वया चुन खिउ यका चोमपिन्ट व मनुया मटया ज शत्रुय हतियार ठेन जुल खिउ यका चोमपिन्ट व मटया ज शत्रुय हतियार ठेन जुल मटया जल इमिन त खनि उजुल उकि इमसन लालटिन जोना व मिस्ट आक्रमण यागु कुटया त आक्रमण या वसा व इम त छुए मया वन थट या ठे यका चुन बरु वन च्यागु लालटिन छपा बचै आउ जको कुटा याना चुन व हालान चुन लालटिन त जै मटसी खला लालटिन त जै मटसी खला सुबा ज मरु थाहा छैन यहाँ न हिया जिउ त का चाहिँ सन लालटिन ना या बाखा कना दिल दक्लेलिपा जिगो ज्याजो कोचातेंगु दु सोक्मी भाजुमे जुपिन्ता छुग्यादी सोक्मी भाजुमे जुपिन्ता जिन थोया धा थाउ छे थ मस्ते त वो फसा जाउँ खुँ चोपी मस्तेरन थ माम भए नेपाल भाषा लागा दिस अहिले थ मेना लाना दिस मे पनि भाषा त हेपे नामको ठाउँ भाषा त स्वतन्त्र बिहा स्वतन्त्र याना दिस जिन ठुले इनापिया जिगु इनाको त चपाछेन चाहे दिला ठुले म छिनु गख कना दिला ओके नीति छिदा युकेको सुलाइदे छ छिकमी ठो भारगाउँ टेलिभिजन समूह फुकुसित जित थयो ठोठासे बना दिला जीवया चिकमी सकलसित सुभा चिकमी ज्याजो न्यानाञ्चनेमा अझ न न्यानाञ्चनमा जो कोहीको पिन्ट नभई सुभा हजुर सोक्मी भाजु मेजु पेन ठाउँ चपाछे जना छमा साहित्यकार भाजु यानी कि चिबाख चोमी भाजु श्याम आशाजी तथामा बनाएको ख वे कयागु नुग ख चिसने निकने यागु छु भति चक्कु त यानागु ख ले वेका पाके हे वेका लहे चया दिगु थिति सफुके बिदानी धंगुगु थिति चिबाख न चिस नेना गए ख ले ठाउँ यागु ज्याजो छिता गथे ताला छुना सला सुदा दस जिमित पक्कैना सपते यदि तका फलसाका याचना मेगुवाले हाना मेमा छमा चपाछे पहाजना दिथना वेगु हेजु मेगुवा तकै नीति जिस कुन्तला यातना बायौने गो जा बियादिस ठाउँ याता बा शुभ